Yes, ni breaking news rero ni amakuru mashya atugezeho nonaha. Ni itangazo rero riturutse mu nama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 9 Kamena 2025. Ese iyi nama yaba yafatiwemo ibihe byemezo byinshi? Rero urimo uragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubaramburira tubasomera rino tangazo uko ryakabaye kose, akantu ku kandi. Mbese byaba bigenze gute ku bantu benshi cyane barimo baragenda bagaruka kuri rino tangazo risohowe n'inama y'abaminisitiri? Ese hafatiwemo ibihe byemezo? Dukurikire rero kugira ngo tuze kubana natwe. Rero hari ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2025 nibwo rero guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko yafashe icyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS, kuko ibihugu biwugize byawukoresheje nabi bigamije kubangamira u Rwanda, hamwe no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarishe ku mugaragaro amahame n'amategeko y'uyu muryango igamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Inama y'abaminisitiri rero yateranye kuri uyu wa 9 Kamena 2025 yaganiriye ku cyemezo cyo kuwa 7 Kamena 2025 cyo kuva u Rwanda mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS, maze ishimangira ibi bikurikira: ntabwo byumvikana kandi ntibikwiriye ko ibihugu bigize ECAS birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byiha uburenganzira bwo gukoresha nabi uwo muryango mu nyungu zabyo bwite, bigamije kurwanya igihugu biri kumwe muri uwo muryango. Nk'uko cyari giherutse kuyobora ECAS kuva muri Gashyantare 2023 kugeza muri Gashyantare 2024, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC yiciye ku mugaragaro amahame n'amategeko y'uyu muryango igamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Ibi bikaba byaramenyeshejwe ku mugaragaro ibihugu byose bigize ECAS, ariko nta cyakozwe ngo bihagarare iyo mikorere mibi rero yangiza isura y'u Rwanda yarakomeje no mu gihe cy'ubuyobozi bwasimbuye ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC yari yaratangiye n'ubundi mbere y'uko DRC ifata ubuyobozi bwa ECAS mu mwaka w'2023. Bityo rero iyo ntambara ntiyari ikwiye gushingirwaho mu byemezo biherutse gufatwa. Ni ngombwa rero kwibutsa ko ari igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwacyo cyatangiye iyo ntambara ubwo cyagabaga ibitero ku baturage bacyo mu mpera z'umwaka wa 2021. Byongeye kandi ko DRC ntacyo yafashije intara zayo z'iburasirazuba maze zigarurirwa n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwari irenga 200 igizwe n'iy'imbere mu gihugu ndetse n'iyaturutse mu mahanga, bikaba bigira ingaruka ku mutekano w'ibihugu by'abaturanyi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC yagiye ikomeza gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu bikorwa byinshi bigamije guhungabanya u Rwanda. Ibyo byose bikorwa harimo no kwirengagiza kubahiriza imyanzuro ya 20 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Umwanzuro uheruka wako kanama ufite nimero 2773 ushinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC gutera inkunga no gushyigikira FDLR, ugasaba ko iyo nkunga ihagarara kandi uwo mutwe ushyigikiwe na Kinshasa ukarandurwa burundu. Gukorana n'umutwe wahawe ibihano n'umuryango w'abibumbye bihabanye n'amategeko, inshingano n'ubufatanye mpuzamahanga. Kugaba kenshi ibitero bikomeye byambukiranya umupaka no kurasa
ku Rwanda bikozwe na FARDC ifatanyije na FDLR kimwe no kwigamba kwa Perezida Tshisekedi wiyemerera ku mugaragaro ko ategura guhirika leta y'u Rwanda. Ibyo byose rero binyuranyije n'ingingo ya gatatu y'amasezerano ya EAC yerekeye imibare myiza y'ibihugu by'abaturanyi. Uburenganzira bw'ibihugu byose bigize EAC bugomba kubahirizwa uko bwakabaye mu buryo bungana na vangura. DRC kandi ikwiye kwita ku bibazo bikomeye by'imbere mu gihugu bimaze igihe aho kwirirwa ishinja ibindi bihugu mu nama mpuzamahanga ishaka kwihunza inshingano zayo. U Rwanda kandi ruzakomeza guharanira amahoro binyuze mu biganiro no kugira uruhare rwuzuye mu nzira y'amahoro iyobowe n'Abanyafurika ndetse n'izindi gahunda zo guharanira amahoro ziriho zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar. Inama y'abaminisitiri kandi yongeye gushimangira icyemezo cy'u Rwanda cyo kuva burundu mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati EAC. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje amavugururwa agamije kunoza imyigire mu mashuri yose ya leta ndetse n'afashwa na leta kubw'amasezerano kugira ngo abanyeshuri bahabwe ubumenyi n'ubushobozi bategurira gukomeza amasomo no guhatana ku isoko ry'umurimo. Ngayo rero ibyari bikubiye muri iryo tangazo rimaze gusohoka aka kanya, risohowe nyine rivuye mu byemezo byafashwe mu nama y'abaminisitiri nyine yateranye kuri uyu wa 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Reka rero twongere tubashimire mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe kandi ibyo mu byose bijye bigenda neza cyane 5 kuri 5. Kandi niba ari ubwa mbere dusuye nyarukira munsi y'aya makuru maze urabona ijambo subscribe cyangwa sabone kandeho nakazogera kaza no kunugasige nakugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Imana ibane namwe.